na enano pay ewo assetes so no ye behwe na nado danko Akufo-Addo na approach ena afi President John Dramani Mahama ono so na approach a wode eko allegations a aba ewo womo amamuo abre eso edi e ba be ye sa comparison we na yahwade se Ghana for be kaya afi 2023 Nana Adodankwa Akufo-Addo na ono ye mampani ewo Ghana ebeto Ghana maimu se huhuhu se akonta mining womo ye illegal ana omo ye Galamsey no ebi ana say illegal mining ye nyina so nim say akonta mining asante maimu MPP amayuku no dwam tenani ena n'adwuma enti ebeto odwa womo de infoni a ekire se ensase aye sei ene baabi a womo tuo a womo susu se illegal mining eno womo be kan ni nyina de ho videos nyina ebaye na anuanom ni esi ye ne se Nana Adodankwa Akufo-Addo asabe no ye Ghana mampani ohwe Ghana fo nyina nim eka kire Ghana fo se akonta mining enye Galamsey wa bra na adanse nyina ye de aba se akonta mining eye Galamsey ewo ho enom ebetima aba se enkrata so de akonta mining eye mining company na nye Galamsey na womo eye na mom ebia in practice womo de ye no ebi eye Galamsey ewo ho enom fast forward eko yenim President John Dramani Mahama enso say ono ena wabetena akonwa so a odi eye omampani nano na allegation ba ye say NDC for be Galamsey specifically National Youth Organizer Owura Joseph Yami ena afi third vice chairman Yakubu Alhassan Abanga omo ye Galamsey ewo oman Ghana mu allegation ena nkofo be ye President John Dramani Mahama ye pe ena o director Attorney General say Attorney General mana futuo if it's on a legal advisor a futuo no eba ye nyina ne say yokofo enko hwe Yami ene Abanga yenko hwehwem ye investigate omo say omo ye Galamsey no ampa said their allegations no kana enti anuanom ensonso ye mienu a eda aman panifo mienu entam nie Nana Akufo-Addo abreso allegation no ba ye no wa ma ya nyanhwehwemu ya nyehwe straight away e no beka say akonta mining nye Galamsey na oye Omampani Mahama abreso allegation no ba ye no a wadane ama yoko say yenhwehwem whether say ombehwehwemu ama yehunu bibi papa bi ana ombehwehwemu na yehunu bibi papa bi no nye no na meka ba me hwe approach no eto da bia eniama we nyina no ekasa na ya yenim se omampani ti akonwa so na ne kuoma ana ne party for se ye ka se yesusu se omo ye boni we no omampani nya akokoduro e de to wo manim eka se mia mi kuoma ne mo enso mayimu ama monko na monko gina emra na no a e de esuro eni ehu bi e de ba se omampani ti akonwa so na ye ka se ni kuoma e di boni bi na omampani no obeka se dabi mi kuofo de enye saa unse oyesa na yese opania ana maamia o hye ne ma abahye bone ne madi bone kura na o katakata wo mo bone no so instead se obeche wo ma so no na o kata wo mo bone no eso sabi sa scenario mienu wei ena yahunu ani pipi time
ye be clear say enya de a womo akontaman ye Galamsey and this time ya dana wo mama yoko say ye investigate womo we ma ye hunu sonsono ya eda amayoko mienu no entem ene anamu ut womo etuo se o kan nokore pa ewomu a eye nokore a ya ubetimi aka se omampani Mahamadi a waye no wachire leadership wachire mpaninie ase ewo saasem we emu nienti a wachire mpaninie ase ene se asem no baaye no senka obekata so a na ye se ofua bone eso enti yaminom se ye nokore se intwanto so keke nye Galamsey bia na omo ye ya hwehwem wie na omo hu so a still ebebo enkrofo hu ebema enkrofo aka se omampani we die na nimu ni agro oye ade we pe obeda no wo ama emra eno na de omampani Mahama aye no eno ne ni agana fo hwehwe as far as Galamsey kono eye concern men kan se omampani Mahama baaye Galamsey ajai nyesa na meka Galamsey no da so ekoso nanso eto da bia ye wade bi kura ye frɛ ne se name and shame so obi ye bone na unemu no na ushemu no na nanim gu ase a ochena bi no ebon krofo kura ehu ema nkrofo eyese ene me kura ma menteme ho ma mempani gu ase okoye ochena na sei ena sei ena sei enunti ena ama anopai amanfo ka se ana assetes ye ka se omampani Mahama approach na namontuo kwan a oso asem no mu no eso Ghana fo ani eche na akufo ado de a na akufo ado asem no ba ya hwem enye nokre wo bra ontwen emma proper investigation biada enkoso o hwe omampani Mahama de ya wo de ama yoko yi se yoko ba bonten be ka se omunya nye boni bia so omampani be ka se yami ene abanga omunye boni a owa akokoduro nitimu eye fine efi se ya nhwehwemu adanse ewo ho banana akufo ado abreso de no ono kura di kan be ka se onye hwe ansa na sa hwehwemu kura be koso a ekoba san so a esan so omampani aka so omunye hwe nti no emma state institutions no a omoye enhwehwemu no emma omo beye impotent ne en se emma omo entumi nya adwuma no sade e se omo eye no efi se omo anya adwuma no ama ene omampani de no ansai so a na ese opani a wadi tro no enti ebasa render womo investigation bi ombeye no ebe render no impotent no ne ombeye an se ombefoa de omampani ka no eso enti anopay ye can say the point and say yen to mentena oman Ghana mu na ye say ye kun Galamsey na ye be selective say me party ni de ye bia onye Galamsey obi nya me party ni no ono de ye bi de a wa ye Galamsey ono no de e wo say ye de ne gina emra no say ye yesa na ye selective justice ena ye yo afei omampani Mahama ne awaye yami ene abanga no ye hwe ni mu se wo beye saade no abi ede akọ wo mu a ewo other parties mu akontamane de no kura despite say nana adodanko akufo ado kan say enye illegal mining na omo ye still mo hwehwem ema ye nhunu say dia omampani akufo ado kan na ye nokore ana say na enye nokore ewo ho enom afe nso mo mane nso ho a mo ntagete party for no nko a obia businessmen a wo mo invest into Galamsey na illegal mining omo nyina da ewo say mo investigate omo na omampani ye bo wabaso no
kamia ye say Galamsey kono nso no mada ewo so ye hunu the action ye hunu the arrest enra na minister ka ya arrest nkofo bebre obi bebi say nipa bebre ya arrest wo mo no ekosi isen ewo say ye hunu action wo mo ayachi wo mo no wo mo so twen ye den say ebeye kokobo ebeye deterrent e de ama afoforo so na ye che nkrofo na ye de nkrofo kotom na anu nansa na ye gya wo mo ya ma wo mo bail ye nte ho hwe a enya de aye ekon no e wo say ye hunu action more action any more effort e wo sa ensem we emu enti abusiafo se omampani ebetimi achi wono ane party fo aso de a oma Ghana fo aka nyina nso no ye ntwe wo maso e wo Galamsey no ho ye mamra no nya adwuma entra NDC enko MPP and all other political parties and by extension Ghana for no enyina na ade a ha adwen na yempe se ye beti bibiem fi se mpanifo se ye hunu bibiem ana de wa hunu bi pen no ohunu ni mpre no eso betimi aka se President Nana Adodankwa Akufo-Addo ohwe Ghana fo nyina anim edi ntro kire ye se akonta mining omonya Galamsey bra ono di santro we che se akonta mining enye Galamsey no owura Mahamade o se o probi yenhwehwe ne nkrofo a yabo wo modin mu we ene the leader we can trust ewo ho enom enti ye kan sa na enenso as it is jumadi a yade bra wo no ye betimi aka say the two approach Nana Adodankwa Akufo-Addo approach obe clear say yenye hwe allegation efa ne party for ho John Dramani Mahama approach o say monhwehwem ma yenhunu nokora ewom we ne nsonson ya eda party for mienu ene akandi for mienu wo mo entam na ye de tonsane ya ni a on the face value no any DC dia President John Mahama aye no ebe emu beye duru e de asene Nana Adodankwa Akufo-Addo de a oye ema yen eno nti dia ye kan se ebraso yempe selective justice ebraso Ghana deserves better ebraso as I say emra no eye adwuma fairly firmly and fearlessly. This has been as it is.